Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika asithatha ithuba sibingelele naba kaMdlokombane vukudla amadoda inhlonhleni ophapha ekhanda kamenzi ndawo into omezayo ngathi uyakhala uyalila uthi igula kaJama lichithekile lichithe ingqolo endala nyakithi kubalendela imbena ekabhusho obukhala ifuna ungena ejokeni unesibindi ibuthelezi ngokukhuthaza umuntu kaJama bemthuwa bemcofula bethi akubusa kubankosi kanti la bemgcoba khona ngempepha ukuthi amalandela sanibonani ngiyathemba niyaphila igama lindo kuhle usibongiseni Dr Life insizwe yakwaNongoma ehlala Nkosi bafowethu ke sila esikhona ke sithi ke #kwenzekwenzeke podcast ziyakhala ingoma emva kwenye icike emva kwelinye okuhle emva kokunye ziyakhala right namhlanje ke ningizimu Afrika siphethe lapha ke insizwa usiphesihle uthobelani ubusani isibongo ngokwabusani kanza kwethu isibongo singajwayelekile kodwa ke cha sengiyasithola insizwe yasendwetwe le endwetwe lapha ke kwaSokombo iphethwe inkosi lapha uNgcobo kanti ke grade 12 wayo umatric umatriculation iwenze lapha ke ephuzulwazi high school kanti ke ngonyaka lapha ka 2016 right yayisike elensizwe yakwethu ke abazali bayo ningizimu Afrika basaphila siyakubonga futhi lokho sekushayela ihlombe sithi uNkulunkulu impela amgcinele bona ngoba kuyisibusiso kuba nabazali bobabili wesilisa nowesifazana ubaba nomama into enhle kakhulu leyo right ningizimu Afrika lensizwe ke kwenzeka izimanga ke ngoNovember 2022 lo esuka kuwo last year ngoLwezi right ikhiphe i-double track ihloko sealbum ihloko sama track awomabili akukapheli ngawe isala kutshelwa lezi ngoma zombili ubeqala nje ungena e-studio eyogoqozisa lapha ngo2022 then ngo2023 ngomhla ka7 kuSeptember wakhipha ingoma ekuthiwa esihloko sithi ke wangenza umuntu ebantwini okuyona ngoma ke etrendayo ku TikTok, Facebook, YouTube ma viewers akhula ngisingena la e-studio nje abe 160,000 nangaphezulu in 3 weeks ukhumbule umuntu osemusha lo intwana eqala ucula last year kodwa umsebenzi wayo ukhombisa ukukhula ngendlela esimanga iliciko ehlonishwa kakhulu simazi ngoMahostela97 ayikhona ziyakhala manje sabona khala kwethu yeah sanibingelele kanje sondela khala ungathini nakho weso alami sengiyabonga babetha ungithandi babethi wena udlala ngami wengcubo wami sengiyabonga umuntu ebantwini awungavimba njalo bathi vume wethu ayinamngcele wethu masayidoke kuphi nakuphi sebeyivumile mfowethu yeah bafowethu ngiqale ngokubingelela nje kuningizimu yonke ngoba uMahostela akasaziwe endwedwe kuphela akasaziwa futhi eThekwini kuphela so ngiyabingelela nje eningizimu yonke endwedwe ke ngakithi kwaSonkombo emathola amnyama ngiyabingelela lo bingelelayo ke uMahostela nje ubusushilo sihle thobelani wakabusana abakabusani ke abakangidi ngiyabonga bese ngisho ayikade yebo phansi endwedwe impela lapha kwaSonkombo usho ungidi nje mathwaxova ngidi sokushiwe yakwenu noma ixova kabhlungu kodwa yakwethu ke ngithi nje nami hayi ngoba kuthiwa sike silebende kwaso ubaba ke ngithi namshaya baba sokulekelela mshaya baba ya kunjalo yebo futhi hayi no bese ngibonga ithuba ngizosingibingelile bese ngibonga ithuba ukwenza kwenzeke production ukuthi nami izongiveza ngingeyilutho eqinisweni lilonke ngiyaqala uthonde interview sithi kuphumele ngoma ngiyaqala hayi bafowethu ushaya lehlombe kanjani ushaya lehlombe bafowethu angalishayi ngedwa ngishaya sibebaningi endlini sithola mahala hayi ukuthi mhlambe sikhokhe imali ethize mhlambe ngale ukuthi kuze kuthiwa ayikhiphe imali ethize sizokwenza interview sithola mahala nje mahala wasuka nje ekhaya kwenzeke yathi come mfowethu ufika sizokwenza umsebenzi free of charge ngoba siyakubona ngeqiniso ukuthi umsebenzi wakho ungaphezulu kwento zonke kulesi sikhathi sikusona yeah ningenza umuntu ebantwini ngenza umuntu ebantwini ngabaleka ngingeyilutho ngabaleka nje nanginike ithuba
So ke ngane wethu ke sizoxoxa noMahostela wengoma enkulu wangenza umuntu sikuphakamisela izandla sithi kazi ubani lokukhumbulile washaya ingoma enkulu kangaka eNingizimu Afrika esifisa futhi ukuthi makhamba kahle lengoma mfowethu na kwi top 10 yokhozi sikwazi kuyibona ngoba mina into ezinhle mfowethu ngiyakholela ukuthi abantu abasha abantu abasafikayo abanikwe ithuba beenjoye mfowethu ama benefits okusebenza kanzima. Kunjalo. Awu so ithi njalo yakwethu. Mfowethu asiqale singenelana ke. Mahostela insizwa yaseNdwedwe. Mayifika eNdwedwe ke iyazalwa insizwa, yahamba yofunda isikole, sithatha usibeke mntana ekhehla, ukhula ekhaya benikhula ngaphansi kwasiphi isimo, wazi wafika nasesikoleni umculo ubuthanda ubucula, kuze kufike ke la khona kuMahostela siqedile esikoleni eseze yongena ke nase studio. Sithatha nje usibeke mfowethu ngeyakhe impilo. Oh okay uthi uma ukhuluma ngekhaya lami kufika inyembezi kodwa yeah asizwe yeah uMahostela ukhulele khona eNdwedwe bengikhule ekhaya ngikhule endawo zo2 ngikhule ekhaya komama kuyikaSonkombo ngiphinde ngikhule nasekhaya koba ekhaya komama isemathula mnyama then ekhaya koba kaSonkombo zo2 lezi ndawo lezi ngikhule kuzona ngokulingana babe siyohlala la yabona abazali masesebeqhelelene so thina sithesipapa abazali bese sibengasazwana sebeqhelelene so beniveni yohlala ngala niphinde futhi nibuye nizohlala ngala yabona into lento ngisho ngikhule endawo zo2 so ngikhulele ekhaya ke kuyisemakhaya mawungacabanga impilo yasemakhaya yonke impilo mfana ngiyayazi yabo so nesimo sasekhaya sisimo sasemakhaya yabo ya ngafunda ke njoba nje besisihlala ekhaya komama sihlala ekhaya kobaba ngafunda komagongolo ngafunda konkumbeni ngaphinde ngafunda kontathakusa ngafunda ngaze ngaqedela ke ngaye emzungezi ngasengiqedela esikoleni ephuzulwazi kuyingasekhaya komama emathula mnyama ya eyomculo ekhaya mawungabuza nombani ngasekhaya sikakhulazi ngokuthi mina ngiphuma la kuthiwa khona ikongidi yakho nje izinza songidi so mawungabuza noma ungafona njengamanje ubuza ukuthi hey ubani uMahostela yabo bazofike bekutshena sayi noMahostela sibani so bana lento ethi ekhaya umkhulu bathi umkhulu wethu yonke into masiyenza kuthiwe bafana bami nifuza umkhulu wenu bafana bami nifuza umkhulu wenu ekhaya kobaba ke umkhulu ozala ubaba so yonke into esiyenzayo ithi ekhaya nifuza nobaba ngokunjalo naye ekhaya masihlangene thina lapha na kangidi masihlangene sisonke kuphendwa kungathi nje kunabaculi ngoba nombani usho kwakhe nombani usho ngoba ikhakho sonke ekhaya sonke ekhaya nasengomeni kulayini webo phela singaphezulu kwa5 ingabi ekwazi ukugida ekhaya so isakhulazi makusekumcimba asimema abantu into esekhaya so okay iqhamuka phi ke lento yomculo njengoba sengishilo thina sekhaya ikhona so mangiphethe lo stick lo lo stick lona iwona mawazi uMahostela ozokutshela umlando kaMahostela ekuyila khona engapointwa noma engabekwa njengomuntu oyigoso noma bebengebedala abantu besebesina nabo kodwa babe khona so ngapointwa njengegoso ke engangikoko kwakuyimina engangiyilida ngaleso sikhathi leso yesu uStick lo awukhandwanga yimi kodwa waqhamuka khona engomeni wasala ngakumina ngase ngugcina lo Stick lona okukuthi kushuthi ukusuka lento yami isuke njengoba senguphethe kumaskandi njengamanje ngangiqala ukuphatha engomeni ngibiza ingoma ngiyigoso lengoma yeah so ilapho lonto le so okay ngangibiza ingoma semphakathini nasesikoleni ngokunjalo ngiparticipate ephuzulwazi yabo ngiyakhumbula nje ngingamkhumbuza futhi noma lapha na uMiss Mkhize wasesikoleni ephuzulwazi wathi ya ngithi ma uyakhumbula kodwa amagama akho wathi kwakuyi heritage day around 2015 mangikhumbula kahle ya wathi busani eshimthandazweni sokumsombuluko heritage day yayikade ingolesihlanu Friday so wasethi busani siyabonga ungayitsheli kwakho nongayiphakamisi nalenza usuku lami nani siyafisa ngelinye ilanga sinibone ku TV 2015 mangikhumbula wathi siyafisa ngelinye ilanga sikubone ku TV akekho wayazi ukuthi ngiyocula na ukhona manje kuma TV na amakhamera manje aqaqile manje akekho wayazi ukuthi ngiyokhona la ngiyoke ngivele khona so kodwa kuyiz profit sakhe leso wathi uthi siyafisa ngelinye ilanga sikubone ku TV ngaqhubeka ngenza so ngithe mase ngiphuma esikoleni vele sifika lento ukuthi sengifisa ucula bese ngingaphakathi esikoleni kodwa ngangakavezwa yabo yasifika lento umculo sengiphuma esikoleni ngo2016 sure ngenxa ukuthi khona abantu impilo ngiyayibonisana nabantu so bangitshela ukuthi okay njengamanje ubaba uMthembu umvela so engifundisa ugrade 12 lo wathi no busani njengamanje nabanye but yena ngimkhumbula athi no akungaqale uye emculweni akuqala uyofunda yabo sakuqala uyofunda kuqala so okuyilapho ke khona ngangena euniversity eUnisa so okuyila ngiqale khona ngo2018 eUnisa
kwakushisa kunjalo inhliziyo ifuna ukuyocula kodwa ngabekezela yeah okuthe ngoNovember last year ngibhala iphepha lokugcina inkabi izokhumbula nje ingangibhala ufunda siphi ifundo lapha ngikulomkhakha wa education ngihle nothishela nje ya noma engakabi qualified because kodwa khona uthishela sala but ya ngisale isifunda sodwa ukuthi ngisibhale bese into zami ama training uswaya ukwenza ama training sengiqedile konke kade sebenza nje as assistant teacher so ngiseclassini vele ya mfowethu angiyatsha ngakujabulela ke lokho bafowethu ngakujabulela kakhulu yes ya kuyila iqhamuke khona ke kuthe mangiqeda ukubhala lokho kwase Uniso kwase Varsity hayi ngabasane ngashona estudio same ngayizolo ngade ngiqeda labo uyiphupho lami lithi khumbula ukuthi wathi mawuqeda isikole ufuna ukuyolandela ufuna ukuyocuna sathi masikade siqeda ukubhala I'm not sure ngade ngiqeda ukubhala angisayikhumbula imodule ngade ngiqeda ukubhala kusasa ngavukela ngihamba ngaye estudio zathi inkabi lesizizwe ngabuthe bafethu ngiphume estudio kanje kanje ngayilalelisa umsebenzi yabona kwaba into kanjalo ingoma embili mntaka yes kwaba ingoma embili yes ngomhla ka20 November last year akapheli ngawe ithi ukuthi wena usuthola umntwana cha kukapheli ngawe cha kukapheli ngawe lisekhona ithuba lakho ukuthi wena uxoshiwe emsebenzini cha kukapheli ngawe so ikanjalo ngoba yawuzothi umyalezo kule ngoma yabona yona esho kakhulu ngiyayithanda ikhona khona ku YouTube kodwa bangavota ku YouTube uthi nje Mahostela97 itholakala lapho so ubeke seke kulandela leso so now ke sesiwutholile ke umlando ningizimu Afrika umlando walensizwa uMahostela umfuka busana uthi ho ngidi ke thina sathi xofa ngidi mfowethu ke ngifuna ungithatha ungibeke ke mntaka baba esigabeni nje manje ke nakho ke usiyokhipha ingoma enkulu yomhlaba ingoma ke wangenza umuntu awungithatha ungibeke mntana ekhehla wawusuka ekhaya endwedwe urecorda kusiphi studio eGMD uya eThekwini eGMD lapha kusizwe umfoka Gumede sixoxele nje wafika estudio insizwa uma ikhona ivideo owayiposta nisekhona estudio ngibona ukuthi kwagcwele nje impela usiphe nabantu ocula nabo ukuthi wawunjani umuzwa nikhipha leli icwecwe noma le ngoma eduma umhlaba wonke njengamanje. Alright. Yeah kunabantu ababuza ukuthi ngayiqopha aqala yini eyadathi ngiqophele ngoba ngangikusiphi isimo ngangicabanga ngene wakwezinto ezikanjalo. Sure. Manje mina angithatha ipen nephepha. Mangibhala ingoma ngithatha ipen nephepha futhi angiyiphuphi. Yabo ngenze ngithi la maqala athi yafika yenzeke mina kuhamba la endlini ngihambele endleleni ingakho ngiyangize ngithi mawuhlangana nami ngihambe ngikhuluma ungathi sengiyahlanya ungabe uthi sengiyahlanya mawuhamba nami nje ngisuke ngicula wakuyifikela ngihambela ngasesikhathi leso so le ngoma le yaqhamuka I'm sorry to say ngangiyemngcobeni ukuthi kwakwenzakalana ngazi but usuku lokuqala yaqala ukufika nje wasemakhaya ngabafana sambe siyele emngcwabeni nami ngangihambela indleleni ngingedwa futhi ngibhorekile ayavele yafika yavele yafika ngithatha ifoni ke mina ngirecorda thatha ifoni ngayirecorda ngase ngilokho ngixhuma so okay enye into engiyenzayo mangisuke ngizorecorda ile mangisuke ngizoye studio ile ukuthi ngiqale ngilalelisa abantu ingoma so lezi ngoma bezu2 zu2 lezi ngoma lezi ile wangenza umuntu ebantwini nenye ethi sungazulwela indoda ngeke ngize ngikwazi ukisho la ngoba isazodla abantu nayo sayiphethe nothi umuntu ozobona le ngoma kodwa ithi sungazulwela indoda bebaningi ngaka abafana kanti yini lena kunika yona abangenayo abanye yabo so base ukuthi nalena ke wangenza umuntu ebantwini so bengibasendela abantu ingoma bafethu ngiye studio ngiyokhipha isingini aningazi sense iphi ingoma oyibonile right le ngithi nje aqhathaniswe kulezi abeqhamuka nansi le bathi babethi le ine message kakhulu le lesungazulwela indoda yabo because ibacking yakona ithi nina nazi lutho mase sivala umnyango lento isho ukuthi ningenze umuntu umjudge ngento ayenzayo kanti nina nazi mase sebebodwa ngale yabo ukuthi yini le abajabulisana ngayo noma yini lena eyenza ukuthi amshaye noma yini enza ukuthi angamshiyo yabo lento so ngaze ngithi mina inkinga ngiyanizwa inkinga le wangenza umuntu ebantwini ine target uyazi wena uyibhekisephi wathi am targeting kule ngoma le yabo mhlawumbe lento akakufonela wena ngikufonele nje ngisikhuluma ocingweni mhlawumbe zazathi kuyithi iyona itarget yalami la ngithi mina le ngoma angifuni kube ingoma ezophupha
ngifuna kube ingoma noma thiwa iculo isala iculo nayo isizukulwane kunengoma esiculayo emacicini esingazi zaqhamuka kanjani yabo so nami ngifuna ukuba nengoma engizothi noma engasekho kukhona umuntu ozobuza gazi wayicaba ngeni lo muntu wacula le ngoma le so le ingoma le ezothi noma thiwa mhlambe because ingoma kuyenzeka ehlelwe izinga kodwa yami angifisi ukuthi ngifuna ukuthi ngehlelwa izinga uthi mawufika ungasayizwa egingcini uyizwe nje sengibonile ku TikTok umama angimazi lo mama lo makoti uthi baba abantu abami sengiyabonga wangenza esitawini wangenza umuntu ebantwini angimazi kodwa ngenxa ukuthi TikTok sihlanganisa sisonke then ngambona itarget yakhona isembondweni isececeni ikuphi ubani nobani obonga umuntu wakho omenzele okuhle wangenza umuntu ebantwini yes so itarget lapho ngikuthenini wonke umuntu osuke ebonga owenzele okuhle wangenza umuntu ebantwini because abantu bayakhuluma makusasanda kusha kuthiwa suka esibone ophelela blend yabo so lona njengamanje ucula le ngoma le wonke umuntu nje make lento abantu babethengiso ke sibone umfunani lwamfana noma uyifunani le ntombazana leyana egcineni umfana waguqula lokho washintsha isimo wathi babethe awungithandi babethe wena udlala ngami hey waligqiba ihlazo indlela fanele uyiqala ngayo uyiqala nje uyilolozele bese uyishaya phezulu babe mubeka amabala bemubiza ngawo ngamagama bethi akangithandi yena udlala ngami babe mubeka amabala tweso alami sengiyabonga njalo sika yabona kwakhulunywa ngamagagu ningizima Afrika ukhulunywa ngeinsizwe nje hayi suka abafana bakithi ngeke usithinte so mfethu kasiqedele ke studio mawufika studio wamthola usizwe Gumede wabathola umuntu emude yahlangana ingoma yes ya safika nje impela ukhona umzala wami ke umzala wami uNaliti okuna uyacula ngiyafisa ngilanga nalithola ithuba lokuthi ezela yes umzala wami ushaya kakhulu ke ngiyamhlonipha mina endwedwe angisho ukuthi angibahlonipha abanye kodwa angibathathi njengama competitor wami yes abafowethu yes no yes baba bafowethu sengisho ukuthi mangizoqopha ingoma mina ngibabuka ukubona afuthi angibacabanga bona umuntu engimcabangayo nangi lo wasekhaya because uyacula ngiyamazi sesiyesitshelana icompetition isendlini so uhlala eGoli ke uNaliti uhlala ePretoria lapha so mangizowenza umsebenzi yes ngiyakwazi ukubheka but ubheka kahle kunami ngiyakwazi ukubheka but ubheka kahle kunami so ngacela yena ukuthi okay mzala siqondanise nosuku lokuthi uzofika lena ebuye eGoli saye studio nabanye abafowethu omfana ungenankinga nabanye babe studio ngesikhathi base kuba ke ubhutisizwe kuyena sisixhumana namaso e-studio nomude nje intambeni ngoba angikwazi ukushaya isidingo so ngashayelo yena umude lapha ya no basket kanjalo then ubhutisizwe kwase kuba i-keyboard so ingoma njena yathi mase sengifika nengoma because ke mase ufika e-studio kuningi ukuxabana kusese-studio so nisweke wonke amanje sina mina ngilo muntu lona ovumele wonke umuntu ukuthi afake like contribution nje i-idea contribution so ngiyalento le anginankinga nayo so ayikuyaqhamuka nendlela engangifuna ngayo bayihlehlisa bathi no thina sibona i-right maye kanje yabo so njoba kuphume le ngoma le wonke umuntu wayese-studio njoba sengibabalile umfana ungenankinga oNaliti wonke umuntu wayelapha nkosazana bani konje le nkosazana ohamba nayo iphutha ukuthi ubambekile bengithi ngizomphatha ubambekile kunento ephoqa because ngimthintile izolo washo ukuthi lento iyaphoqa iqondene naye kahle kunomsebenzi kupho nokuthi so liqondene naye akakwazi ukuthi ashiye usisi ke usinazo nunu ko Facebook usinazo nunu ungwakacele khona futhi emathola amnyama lapha ekhaya komama lami so uyena ke semzana naye ama practice kuphi siyaxhumana mhlambe ngelinye futhi nawe lithola ithuba likanje uyokutshela ethi wangamthatha ihlalele ekhaya wathi washaya hayi ukuthi umculi ikhona ingoma esesike senze la isapprove nakhona kahle mina bengikade ngesikhathi ngenza ama practice ami ephuzu lwazi uNunu yena besebenza as assistant teacher assistant lapha so sathi mazidala khumbula nje ngithi bonke labantu bathembele kuwe ubathembisile konke kuzolunga zunga ngiyeki nami ngibambe ngisandla ngibonisa uthando ngabukhona naye Thando ngiyobuye ngithembe na ngathi mangikubonga njalo ngizenzela nje wabusana wakhuphuka emva kwami
yabo sisase esikoleni lapho futhi semsebenzini nothi ukuthi mhlawumbe sicabanga indaba ukuthi siyocula so ngithe mangihamba ngayibukelela ke eThekwini lapha ya kwakhona ingoma ke ngiyiqopha edinga umuntu wesifazane engangimfuna ngaso isikhathi lesa ngimtholanga ngase ngikhumbula ngathi mina khona izwe ngayengalizwa kanje sisesikoleni so ingoma yesiphuthuma ngoba sasiqashwe kumasipala waseNdwedwe ufuna ingoma ezu3 kanti mina nginengoma ezu2 yabo so kwathiwa ngicela hamba uyokhipha ingoma ke okwathiwa sifuna ingoma yesithathu ke nje manje so kwaphoqa ukuthi ngithinte lo sisi ebusuku it was around abo 7 ngathi wesisi yazi kunenkinga kanje ngifuna umuntu esifazane kanje ngayengakuza ucula kanje ngizokusendela nansi ingoma ngibona ukuthi ungakwazi ukungena yona so yonke into sayisenda ku WhatsApp mama lo muntu ophela engena kule ngoma ungena athi khaxa azange angene e-studio beqala ungena e-studio akusiyona ke le kusayenye yayithiyona ithi ngeke ngikhale mina ngeke ngikhale noma ungahamba dala mina ngeke ngikhale wena ungihlukumezile ungibulile inhliziyo ungihlukumezile ungibulile inhliziyo mina ngeke lengoma ngiyibambile ayigaguleli bafana ngiyibambile ngangayidedele isiqedi nasefonini khona e-studio ngaya ngaqeda ngiyengene ngayo emcimbini bengingena ngayo emcimbini mhlawumbe ngabe uzocheka ama video amalende ama abamlini ngingena ngayo emcimbini isizathu sayo ukuthi sekukhona le yes hayi amandla le khona so okushuthi ununu ngamqala ukumbona lapho so mase sifika la engaqali lapho kwaphinde wafeature nawo umuntu ufana ngasekhaya so nje impela angeke ngizothi ngimvezile noma ngizothina ngazi ukuthi angifuni kube ngathi mhlambe sekuyimina ngiqhakambisayo yabona le kodwa ukucula mina ngimthatha ekhaya engaculi becule ngokwasemasontweni yabona into le ngamthatha ngazomfaka emaskandi ukuthi ayazi lento ngathi mina uzoyenza lento le yabo ngiyakuthemba njengamanje senabantu abawu2 kushuthi 3 ngami asebemfiction senabantu abawu3 khona umuntu ozophuma umfethu omunye futhi wangasekhaya kuhlezedle usiwami feature washaya into esezingeni eliphezulu ukuthi kakhulu abamlandele mfowethu right okay ake sibheke ke manje mntaka baba ekutheni ke njengeciko elisencane ke eselikhona ke endimeni liya trenda mntaka baba impilo injani ikhona uguquko olibonayo izezimali ekhamba kanjani mntaka baba ngithatha imali yasekhaya engizoqanga manje ngithatha imali yasekhaya umama angazi noma uzothi uya understand kodwa besanithi umama kula amantombazana uma wamzala so besanithi kulungile yabo lonto le because ithi bengade ngidohoza ngilento ama assistant teacher so yonke imali benginayo bengisevele futhi mhlawumbe ngiqhubha impilo engisana ngayithatha ngayifaka le mali le esengizama ukuveza ukuthi konke kwenziwa yimi konke kwenziwa yimi ukuze kuphusheke lento lena yonke yenziwa yimi zonke indawo engivisithayo kwenziwa yimi bengingakabi nawo umuntu ongisizayo kwezezimali and futhi akukho bengisakutholini yabo akukho bengisakungishwa nanemicimbi ngisathola wodwa kamasipala lo bekade sikubona Friday so okay bazizamile ngabazizame ngakho okuqala since iphumele ngoma le yabo esithemba ukuthi okuhle nomusa kusazolandela yabo isimo sikanjani isimo sami ngisho ngithi sisafana naseqaleni ngisawumfana uyiqhamukela kandlwana asikakashintshi kulutho engifisa ukuthi mhlawumbe ngale ngoma le isiguqule isimo sami eshintshe ngaqinisa konke ngisazenzela njengamanje cha qala ukuthi qina mfowethu kubuye ngathi kodwa ulayini uyiwona mfowethu so ke njengeciko elisha elikhona elithandwa ngabantu ikuphi okuhlukile ngawe njoba ukhona ungumculi ungwaseNdwedwe emakhaya mfowethu uyikhulele emakhaya kuze kufike isigaba njengamanje usedumizwe lonke ongenzeka mhlawumbe ehlukanise ngawo unyaka uMahostela adume kakhulu kunaqala azwe kakhulu kunaqala sithatha usibeke mfowethu ukuthi wena ngokwakho mfowethu uhluke ngani kwezinye inkabi esidonsa nazo alright enye into yokuqala nje masiqala ngokubhalwa kwengoma sure eyami ingoma okuqala ngicule angisho abanye abafuthi bacula ingoma engasho lutho kodwa mina ingoma nengoma engisuke ngiyiqopha noma ngizicula ngiba ne target sure yokuthi le ngoma njengoba ngicula angiculi ukuthi nje uyothola nomuntu oqhamuke ikhahlela ngonyawo bese iyavuka ngiyisa straight lapha esuke iya khona lo ngoma njoba nje mangithi sala kutshelwa uphi lo mfana owuthandana naye ngicela ungakhali siyaxoxa uphi lo mfana osichomela ngaye ngicela ungakhali siyaxoxa uphi lo mfana wathatha umntombi bakho ngicela ungakhali siyaxoxa sala kutshelwa awulalelanga it will end in tears uyabona nto mase kuba nale akukapheli ngawo so mase kuba nale wangenza umuntu ebantwini besiswa zonke ziba ne target anytime ngisuke ngikhipha ingoma ngiyenza ibe ne target bese kuba ke nayo ke ingoma ke le ukuthi izobe isiba kanjani yona so eyami ingoma ayibi straight yes
angikwazi ngithi hayi mina ngithanda ingoma ethi hayi ya ibe namajika ibe namajika yehle yenyuke ngenza ngalonto leyo yeah mase le competition bengivele ngishilo ukuthi angibukeli komunye umuntu ngiyakwazi nami ucula njengomgqumeni ngiyakuzama ke ngisho kanjalo ngiyakuzama mhlawumbe ngicula ngokukhuzana njengomthandeni but ngenza isiqiniseko sokuthi mangikhiphe emlonyeni jaja mina ungathi ngicula njengobani yes anytime jaja mina ungathi ngicula njengabantu bazoyiza ingoma yamculwe ngebhesi yabo iculwe ngebhesi mhlawumbe kuba omunye umuntu bengathi mhlawumbe mabe mubeka maba yabo lonto le then mina ngadedela uMahostela yabo mangisuke ngizocula izwi lami mina ngicreate lifana nalo muntu welenzelako okay Mahostela ke isiyalo mfowethu insizwa niphusha nazo bakhona abaphambili bakhona abangemumva kukhona abantu abaxayekile abantu abasha mfowethu impilo mfowethu inzima mntaka baba siyahlanganisa sigenge encane njengoba ubone nawe sikhona la e-studio siyihlanganisela mfowethu kodwa akulungi kwabanye baya give up sinike mfowethu umphako mntaka baba sinike mfowethu umphako wendlela la khona sizosho ukuthi hayi uMahostela washo ukuthi ake ngihlale kulokhu ayikushilo mfowethu siyafisa ukuthola amazwi angasikhuthaza yabo asiqhuquzele into lesenzayo yize noma ngalungu alright mfowethu inkinga isiyalo ngizothi mhlambe esempilo ngoba mfowethu mina le ngoma le izinge engibeke kulona angakabi ready for ukuthi ngingaba kulona because njengamanje abanye bazi ukuthi sengidumile mina ngakazazi ukuthi sengidumile abanye bazi ukuthi abanye bathukile mabeza ukuthi i-artist elifikele abanye baphika futhi wasendwethu bayithethe mhlawumbe ingoma yomculo omdalo yabo lonto leyo so sengisho ukuthi i-advisor ngakabi nayo advice yomculi onga-advise abanye abaculi because inhlanhla engehlele umuntu oyifikele ngonyaka odlule lo ongakabi nayo experience like more experience emculweni kodwa into engayisho mhlambe efiswa nayimi ngingathi mina okokuqala ungayiphakamisi mfowethu okokuqala ungayiphakamisi nanokungajaha udumo ngizingengilingise ngithi ngasekhaya ngithi mhlawumbe kube osibani thizeni ibona abanale ngoma mhlawumbe ngaba basathinto ukube mhlawumbe ibona abanale ngoma lena yomculo oyilivukane esino 100 and something ku-viewers lapha in 3 weeks mhlawumbe ngabe abasathintwa ngabe emotini baveza izandla kodwa mawuzoveza izithombe zami nala efonini semasiqala ukuvela komunye umcimbi wangasekhaya abantu sebethuka because bebeningi ukuthi hayibo uMahostela sifuna ukumbona uMahostela nganethwa imvula abantu befuna ukushutha nganethwa imvula ungayibona izithombe lapha nganethwa imvula angizange ngaze ngangena imoto sayivala nje futhi sathi masifika saqeda okay imoto yethu esihamba ngayo imoto kaBhutibuzi nje ngiyamaphakamisa ubafu lapha uBhuti omdala usupport ngemoto wayifaka igazi ethu sinonality lapha yabo so abantu basibona vele masifika ukuthi wena uMahostela usefikile singayivalele emotini ube mhlawumbe siyayiphakamisa ube mhlawumbe abanye ngabe bayivale emotini thina salokho imoto lini izulu saphuma ngaphandle bashutha sahamba sawobuka umcimbi ngaphakathi etendeni yabo lonto leyo so sengisho ukuthi ungayiphakamisi ikhona mhlawumbe ungalento leyo then ke ne-focus ne-focus ingasashisa umculweni but yasempilweni because mina konke nginakho ngiyazenzela anginaso isandla sabazali ukuthi mhlawumbe nginakho ngakwenziwela abazali so mina ngisebenzisa umqondo ukuze ngilale ngidlile ngiyabona njengamanje ngisekhaya sihlanganisa isonke kodwa mase ngisesikhathini sokufuna endaweni zokufuna amatoho ukuze ngilale ngidlile mina ayikho into enginayo ngisho ngithi abazali ngaphandle ukuthi bangiphakele ukudla noma bangipha lozo ngubo lesi kodwa sonke engikwenzayo njengamanje ngiyayihlanganisela ngiyakulwela sengisho wonke umuntu ke akangabe sefocusa yabo uthi uzoba sikubiza kuthiwa ubani ukuba independent yabo so nga-advise nje abantu ukuthi bebe independent bakazi ukuyimela ngabe yakwethu hayi uhlabile mfowethu okay usakhuluma mnandi kanjalo ke ngiyayishintsha ke lento ke ngithi ke 3 questions imibuzo emithathu these 3 questions akuyona impoqo ukuthi waphendule if ukuthi awuyazi uyakusho ukuthi cha hayi kabe yami dlula akuyona inkinga bese sidedela kumbukulo wethu ngasekhaya athi yena no mfoka Khumalo nomfoka Busani lapho bafowethu cha ushayile umfoka Busani lapho bese sithi hayi siyabo esesicommentela ke lapho kwathi ke ungabuza yeah hawi awoste cha ngithi angiqale ngiveze ngisho ukuthi uyazi abantu bahlukile yeah owami umqondo udinga ngathi ngawunika no 5 minutes futhi so mayisuke izophutha umpela yabo
ngilo umuntu lona I'm not saying ngi short minded yabo kodwa ngilo umuntu lona uthatha kude noshesha ukhohle. Okay, no I kicking. Okay, asiqaleni ke. Question number 1. Yiluphi ulimi olukhulunywa kakhulu eNingizimu Afrika? eSouth Africa sinelimo ezu11, 12 ngalolu lwezandla. Right. So kulezi lima ikhona isiZulu, isiXhosa, yini, English, Afrikaans. Yiluphi ulimi olukhulunywa kakhulu eNingizimu Afrika? Hayi yabona Ngiyazi vele uzoqhagela. Hayi yabona umaganga lapha masithi yini lena nifunayo kwaZulu. Ngoba siya ukuphi umtswarela. No so zakuloki baba. So esisengiphendula umbuzo wakho. Isigisi siyasikhuluma futhi uyofuna amatoho. Kodwa mabefika beSuthu bafika bekhuluma isiZulu. Nabelungu bafike befuna ukukhuluma namaXhosa. Luphi ulimi olukhulunywa kakhulu eNingizimu Afrika? So ongaba mzulu ongaba yini? isiZulu sikhuluma kakhulu. Ongaba mzulu ongaba yini? Ongaba mzulu ongaba yini? Asithembeke abafakazeke. Sifakazeleni lapho ukuthi ulimi okhulunywa kakhulu isiZulu eNingizimu Afrika. Okay. Question number 2. Ukhona inkosi uDingani ukuyona inkosi eyathathu eyaba inkosi emva kwenkosi uShaka. uShaka ekade intambo eyithathe lapha kusenza ngakhona. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani walandela uDingani. Walandela inkosi uDingani. Ayingo. Again ubabheka iZulu. Bekuzulu, yes, ubekuzulu. Awusho kanjani? Ngathi. Okay. Ngathi uyena. Right, okay. Yeah, I'm not sure kodwa. No, number 3, last one. Kodwa ngizwa ufuna ukuthi ubhekuzulu usho nje cha kuzwakala kodwa ngoba sengikushona ukuthi ubhekuzulu ngizwile. Okay. Question number 3. Isaga lesi engikunika sona ngizocela ungichazele ukuthi sisho ukuthini. Kade uthi wena isala kutshelwa sinjani? Uthe isala kutshelwa awulalelanga. Awulaleli uyisala kutshelwa. Ukhuluma ngesaga. Shoot kahle kahle shoot uyingqwele. Uloqweqo. Right ke. Isifumbu ubona uqhaqhazela. Usifumbu ubona uqhaqhazela. Ayinami sengifunda into engayazi manje. Usifumbu ubona uqhaqhazela. Usifumbu ubona uqhaqhazela. Yeah, ukuthi isiZulu sibanzi futhi sinzulu kakhulu. Kodwa mangisila uma usihlaze ake sihlaze yempala. Usifumbu ubona uqhaqhazela. Ubona uqhaqhazela. Ngicabanga ukuthi sisuka ekuthenini kumuntu owayithukileyo lapho. Yeah. Sisuka kumuntu owayithukileyo isifumbu ubona uqhaqhazela. Futhi mhlawumbe umuntu omangala. Angiqinisekisa angikho muhle kakhulu vele esintwini. Yeah, umZulu yebo kodwa kuyenze kube umZulu kuba ukuthi ezinye zezinto iyachaza manje yakwethu. Yana ukuthi enye into eshaya uyabona yeah sikhule thina sikhule nesalwazi. Nesikhule esikhathini samanje nawuthi sikhule nesalwazi. Awonje yonke into engiyenza umfana akekho umuntu engibukele kuyena. So konke bengizenzela. So enye into ngengisho mina makukhonto engayazi angiyiblame mina ngoba ayikho umuntu owangifundisa lo nto leyo. Sikhule ubhuti besingenayo ubhuti wathi hayi khule ase ngisho lo dele ukuthi yabo isalwazi yonke into thina siyibone kwisalwazi even ke ngize ngisho ukuthi mina umuthi angikukhonzile ngiyawazi uyasebenza but angikukhonzile mhlawumbe kodwa ube khona umuntu wangifundisayo ngangibukela kuyena mhlawumbe ubaba omncane omalume bonke sikhule bese semanthekwini yabo. So vele ezinye izinto mina zomfana engingazazi angizisoli ngakho ngoba vele umuntu wangifundisa. No ngiyathola culture. Right, ake sizelana ke mntaka baba. Njengamanje umuntu osaqashile eNingizimu Afrika njengoba ushaya ingoma enkulu kangaka sicela abantu abawu2 njengamanje sicela abantu abazohamba beye ku-YouTube bayoviewa ingoma Mahostela97 wangenza umuntu ebantwini right. Uyisearch uyibuke njalo nje mokhumbula ingoma uhamba uyidlala lapha ngathi ko Spotify khona futhi nakhona uhamba uyilalela khona. Ngifuna ucele labo bantu uphinde ucele uthe umasipala ngasekhaya usuke wathi ukuvela etafuleni wakubambe sokuncane sinqenqa ke wonke umuntu ukuthi azi ukuthi uMahostela nangu ukhona kodwa uyadinga ukuthi abanemicimbi bamqashe bambiza sondela uyinsizwa nje esondela kakhulu ekhonzile futhi ukulekelela yeza mfowethu. Yeah
ngiyazithoba futhi ngiyazehlisa. Ngiqale ngibonge nje umasipala wakithi ngokunginika ithuba engumahostela umfana omncane nje. Konke la ngisho khona ngithi mina umahostela wasendwedwe. Ngisho kanjalo nje umahostela wasendwedwe. So ngiyabonga kubona. Bese ngiphinde ngiqale nje ngicele kubalandeli ke anginabalandeli mina ngicela abalandeli bomculo kaMaskandi. Yeah. So ngiyacela kubalandeli bomculo kungasasiwona okaMaskandi kuphela. Ngiyacela ukuthi beyongidlala lapha na ku YouTube because leka ama downloader ayisa exist kwanye futhi ayisenalizi ngoba abantu ba download endaweni errong umculo wethu yabo. So ngiyacela beyongichecka ku YouTube bethi Mahostela97 lapha na ku Mahostela ebe ne space because umuntu wangiregistera kuloko wabusana washiya space lapha kanti kahle asikho space kodwa yena washiya. So Mahostela uthi space lapha na uthi 97 wangenza umuntu ebantwini. Yes isikanjalo lapha ya. Naku Spotify so yonke le ndawo la uyithola khona le ngoma le Mahostela97 wangenza umuntu ebantwini. Ngiphinde ngizocela kubahleli bomcimbi Mfowethu ngiyacela kakhulu le ngoma le ngithandazela ukuthi ishintshe isimo sami. Ngithandazela ukuthi ishintshe isimo izoshintsha kanjani isimo sami izoshintsha ngokuthi bengiphi ithuba mfowethu benginike ithuba uyabona ithuba engilifisayo because le ngoma le abantu bayayazi ukuthi abazi ukuthi iculo ubani ndaba so noma benginike ithuba abanginike ithuba mhlambe sekukhona abantu mhlambe lamathuba la usubona abantu sebeyagcwala njengamanje yabo hayi le yokuculela ihlalo yabo khona kuyithuba lokuculela ihlalo kodwa umuntu onengoma esiyaziwa abantu kuye kube ngcono engathi ungamnika abantu bebone ubani loyo yabo lento le ethi mazigcwala abantu benginike lo thuba lena angisho ukuthi uma bevalisa umcimbi khona uyakhala futhi nakhona uyakhala ukuthi endwethe bakwenzile lokho ngisabathe ngithi hayo ngiyacela bo MC ngihamba nezingane nasekhaya khona isimo esithe sathu yabo manje angikwazi ukuya ebusuku kakhulu yabo lonto leyo kwazana kwathi wena sesixoxile indaba yakho sesixoxile kwathi baze bayagagula amaqhawe bekhona usaliwa ke noganjeni kwathiwa wena sifuna ukukufaka kule level leya yo maqhawe labana nosaliwe yabo lonto leyo nangempela wangena uganjeni wagila imanga wangena usaliwe wagila imanga wangena ubhuti ekuthiwa umabullet lokho njani yes umfowethu lo ngibiza nje umabullet wasiyangena uMahostela emangabe ubona ama video umuzwe MT lapho uthi wangena uMahostela hayi Mahostela umfana wasenduthi yabona so lokho kuthakasela futhi nje ngiyabonga nangasekhaya ayichaba nginikile indawo yami cha inkosi yami ngiyifikela ngiyathukaya kodwa ngoba abanye abantu njengoba ngithi ngabe sebeyachoma abanye but nje so now ke akusiphake la uthola la khona ku YouTube la uthola khona Instagram everywhere la isikuthola khona sikwazi phela Mahostela sikhulume naye nocingo futhi ngiyibona inamba ngathi khona lapha so nje awusiphe into zakho mfowethu utholakala kuzo alright sesibaculi besimanje kasebenana ama email address hayi laba bafaka ama email address einkampani yabo baphathi sina ku email address yami ithi nje Mahostela9 Mahostela9 7 sayini okay uphinda register sabe silent lezi Mahostela kuthi wayesekhona uMahostela97 ekwenye indala so ngayiguqula lethi mahostela9@gmail.com ikhona enye futhi isiphe sihle Thobelani 97 no 97 so bengifuna lethi kwa different kancane so isiphe sihle Thobelani@gmail.com mahostela97@gmail.com bese inamba engifonela kuyona le ngithanda for ukuyisebenzisa for umculo le 061 469 8802 061-469-8802 bese kuba ukuthi ke le ka WhatsApp ke inkinga angithanda ukuyisebenzisa le ka WhatsApp but futhi akunankinga ukuthi ke uyazi ukuthi abanye abantu baje sebenemali sakhulaza amantombazana basanayijethi sesinemali umuntu mase inbox text kanti nami ngisayishizilela nje kunzima ilonto le so babona i-status yabo basana babona i-status ibigcina sebezobhala uzo manje isinama million kanti angisiyena lo muntu angigijima ayisiphi ka WhatsApp abazosheshe bakuthola ngoba nasiyakholela 061 076 33 69 641 yes 076 33 69641 ngiyathanda nje abantu mabe WhatsApp hayi bezokhuluma into eziright ngoba kama ntazinga ku Instagram ku Facebook ku TikTok ku TikTok Mahostela97 na ku Facebook Mahostela97 music kuyila ngithola ku Instagram awusawafika so me so right ayivela unawo amandla athini Instagram uyayibhedela right ngangena ngikona sengiyabona nje uTwitter ngalahla phansi into ngiyayibona sifuna ukuthi ezothi basipromote kusona ku TikTok abantu basibone Facebook basibone hayi lezi equmama
hayi ezabantu Nabantu bazo lezo. Right, okay. Mfoka baba ngikubona uhlaba ingoma khona university ubukuyona ubukuyiphi la university siyaphetha ngangihlanganiswe laphana umfowethu uqatha lethe khona umfowethu uthi uqatha lethe komkhaya wami naye ngibona TikTok ngibona TikTok wangixhumanisa ngala TikTok unamandla yeah wathi basetholta ukade umkhaya yabo so wangixhumanisa nomunye umfowethu uLembede special Lembede bakhona ku TikTok labo futhi labo so ibona bebimenyiwe lapha ya so bathe mabe ngixhumanisa ngoba ingoma yami bayayazi and futhi banesiqiniseko sokuthi nala engiyakhona abayakhona isiyaziwa so baseke nami invite ngayithola kanjani bafike lapha bangamukela ise UKZN lapha ya UKZN ku campus yase Westville ise UKZN lapha ya zangamukela nje inkabi lapha oshenge lapha khona inkabi lami lekuyona ephethe ezengoma lapha ethi ushenge zangamukela ngabusa kakhulu yangithula lapha athi mayingithula yaqeda yasha ingoma yami wavele kwacwaza la ngifika khona le ngoma isifikini lavele zacwaza ingane manje ayimazi ungithula njena because mina ngithi vele ngumfana kaShaman vele uthukule leChaman uthi mayingithula sengivele ngile lento ecukweni ngisecukweni ngincikodongeni because lapha kusehholo angihlalanga nasingawasa ngihamba ngawuncikodongeni lapha nenkeshe bonke lokho bebuza ubani lo uyena muphi nela eduze kwami lapho ngivalele umlomo ngithulele kanje so uthe mayengithulaye kanjalo ke zathi mayiqala icweba mase ngaphakama awusuyihlaba awusuyibiza nkabi yami uthi yebo baba ngiyavuma emhlabeni zavuma ya nje awuthi bangiprovider awendlela bangiphatha kahle ngayo bangiprovide nangegumbi lokulala ngahlala ngazizwa ngumculo obalekile ngisayivukana ngiyakutshela ngangi-only rest only rest nganikwa iWi-Fi nansi nelaptop lapha yana what a hostel nangu ngazani kwavuka ukuthi kambe nami ngi-student ngala yabo so nje kwamnandi kakhulu no bafethu asithathe ithuba sibonga kakhulu Mahostela kabuya kwethu siyabonga mfowethu sawusebenzisana kakhulu nje ke ukulekelelana nathi podcast afisa ukukhula siyazi makhula wena nathi siyakhula nathi masikhula nawe uyakhula sibe izingane zangandawonye siyabonga kakhulu mfowethu ukuthatha ithuba lokuthi ngiyazi insizwe ihlanganhlanganisayo kuma nje yaphuthuma kodwa ke wathi cha mfowethu khumalo sofika sizokubona and into eqhamisile washo cha mfowethu usuku lokuqala nami nje ngibizwa kwi-interview ngizizwa ngamukelekile nathi siyakubonga mfowethu lokho ukuthi uthatha ithuba ufike la ekhaya Ningizimu Afrika bekungako ebesikuphethe namhlanje Dr Life umuntu akakhumalo menze gemegeme salebuzana ngidlula kanjani indoda ongayithemba uthanda ungayithembi yes indoda ongayithemba mawuthanda ungayithembi yeah ubhokolwe insizwa nentokazi edondezela amayibhekwa nompumelelo right kunjalo nje akujike futhi sazophinde kuthi sithi ke vubela mame ziphuze insizwa zomile manje khona ngoma la ngiqhamuka khona sokushaya nengoma emnandi edlubhedu yakhumula ukuthiwa ezidlubhedu sithi ke ingoma ke edlubhedu kaMahostela ethi ke utheyithini angenza umuntu ebantwini ukuthi manje uyayiqedela mina vele ngithi wangenza umuntu wena uyayiqedela okay ebantwini mama uthi wangenza umuntu ayithafelele wangenza umuntu wangigila yabona into leyo wangenza umuntu ebantwini waphatha kabi umuntu yeah so masithi wangenza umuntu ebantwini iphakamisile lo muntu ithokozele imnandi kakhulu siyabonga